I te kangakanga hia, i te tūhaina, i te whakahāweatia te rōpū tōrangapū Māori, i a rātau e hīkoi ana i ngā huarahi o Kaitaia i te wiki nei. I reira ngā māngai o te rōpū e tautoko ana i tō rātau tangata i a Solomon Tipene i te kōwhiringa pōti motuhake o te tai tokerau. Mea rawa ake ka pērā tia rātau. Engari hei tā te kaiarahi i te rōpū mana, kei te rūkahu ke te rōpū tōrangapū Māori. Mena e tikana tō raruraru. Tuku atu ki te pirihimano. Mena e kore, me kaua koe e amu ki te ao pāpaho. E hohanau ki ngā kōrero nei, te mea ko kōrero ke au, ki ngā memo o te rōpū mana, me tō rātau kōrero mai o kata pai ana rātau ki te tū moke o te pāti Māori roto o Kaitaia. Te mea hakua kei konei wa rātau rangatira, ore kau he tangata kotahi reira te wakarongo ki a rātau. He momonora karekau i tata mai ka tū noho ki te itura ki kuatura te rori. Haparangi mai ana mea rā te whakawhiu me te tūha mai. E rā tū momo āhuatanga. Ko te mea ki tana te hunga tamariki e haere kāre he pai.